Nibyo ihuriro AFC M23 dukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo rirebe ko yakwigarurira umujyi wa Uvira. Umujyi wabaye ingorabahizi kuri iri huriro rya M23 magingwa ya riyobowe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila. Mu rukerera amafoto yagiye asakara henshi cyane aho AFC M23 yagaragaye mu makamyo agera kuri 17 aturuka mu mujyi Bukavu yerekeza mu gace Kamanyola. Ni amakamyo yarahetse imbunda ziremereye ndetse n'abasirikare benshi cyane. Izi kamyo zari ziherekejwe n'utumodoka dutoya twari turiho abasirikare benshi cyane. Biravugwa yuko urugamba rwo gufata Uvira ku ruhande rwa AFC M23 rwamaze kuba rwakwimurirwa muri axe Kamanyola. Ngwaye ikaze usubscribing, sharing, commenting, asige dukomeze kugenda tukwibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambuka hano kuri Rwanda Media Group Plus. Turaza kunyaruka cyane aho uwitwa Joseph Kabanga Kabila wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC yakoreshejwe nk'iturufu igomba kugaragaza ko inyeshyamba za M23 ari abakongomani bemewe. Ubu magingwa ya ibihugu byashinjijwe gufatanya n'inyeshyamba za M23 harimo igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse na Kenya bifite uburenganzira bukomeye cyane bwo kuba bwakwihakana inyeshyamba za M23 kandi izi nyeshyamba za M23 zikakomeza zikagira ingufu mu burasirazuba bwa RDC. Ngwaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro hano kuri Rwanda Media Group Plus. Ndagira ngo uzamure subscribe ya sharing, commenting. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufasha w'ibihugu bitera inkunga inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa RDC ubu magingwa yatangiye gukoresha iturufu ikomeye cyane y'umukongomani wemewe Joseph Kabanga Kabila. Inama yabereye mu gihugu cya Uganda yahuje abakuru b'ibihugu ba East Africa ndetse na bamwe mu bakomakomeye b'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Iyi nama yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara yiswe ngo n'ugushakira amahoro n'umutekano akarere k'ibiyaga bigari. Iyi nama nyamara nuko u Rwanda rwasabwe gukurikiza umwanzuro 2773 w'akanama ka Loni. Nyamara u Rwanda rwihakanye ruvuye inyuma ruvuga yuko rudashyigikiye ubutegetsi bubangikanye mu burasirazuba bwa RDC, ubutegetsi bwa AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ibingibi biritwa ngo nk'agateguro gakomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda bateguye. Ngwaye ikaze, zamura subscribe ya sharing, commenting, asige dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro. Twihuse cyane, reka duhere ku nkuru ikomeye cyane itugezeho muri iki gitondo cya tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2025. Amakuru aturuka ku rugamba mu burasirazuba bwa RDC byimaze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, haje kugaragara amafoto y'amakamyo ahetse imbunda ndetse n'abasirikare benshi cyane. Ni amakamyo aherekejwe n'utumodoka dutoya undi tuzwi nko guherekeza abakuru b'ibihugu ndetse n'abayobozi. Utu tumodoka rero twaherekeje amakamyo 17 yerekeje mu gace ka Kamanyola aho bivugwa yuko urugamba rwo gufata Uvira rwamaze kwimurirwa muri iyi axe ya Kamanyola. Ni impindura amatwara izanwe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila ubwo Uvira yabaye amenyo ya ruguru ya AFC M23. Biravugwa yuko AFC M23 n'abafatanyabikorwa babo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu binugwanugwa nk'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse Kenya. Biravugwa yuko magingwa bari kwitegura urugamba rukomeye cyane. Nyamara Perezida General Evariste Ndayishimiye yatangaje kenshi ndetse agaragaza yuko ihuriro Alliance Fleuve du Congo M23 ryiteguye kugaba ibitero ku mujyi wa Bujumbura. Nyamara ibi uyu mukuru w'igihugu yatangaje yaciye amarenga nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigize ibyitaho. Ubu ngubu nuko icyitwa urugamba rwo kuba AFC M23 yakwigarura Uvira yaba yamaze gupanura ingabo nyinshi cyane ndetse n'abasirikare n'imbunda nyinshi cyane mu gace ka Kamanyola. Urugamba rutari rufite aho rutegurirwa rw'ihuriro AFC M23 aho AFC M23 yigaruriye agace nka Kaziba ndetse Ruwinja n'utundi duce two muri Sud Kivu.
ubu magingo aya ibikoresho karundura ibitwaro biremereye ndetse n'imbunda ziremereye zagaragaye muri aka gace ka Kamanyola nk'uko societe civile ikomeje kugenda ibitangaza ko mu rukerera rukomeye cyane inyeshyamba za M23 zagaragaye mu makamyo agera kuri 17 ndetse n'imbunda nyinshi cyane, aho bivugwa yuko ibintu byari biri i Bukavu bya AFC M23 maze kwimurirwa muri aka gace ka Kamanyola. Ni akazi gakomeye cyane ku ngabo z'abashingene b'abarundi baherereye muri axe Uvira bakomeje gucunga umutekano bacunga umwanzi bahanganye nawe. AFC M23 yagaragaye kenshi mu magambo itangaza ko yiteguye kugaba ibitero karundura ibitero simusiga ku mujyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye General afite akazi gakomeye cyane hamwe n'abasirikare be ndetse n'igisirikare cya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya guverinoma FARDC guhashya umwanzi bahanganye nawe. AFC M23 ushinjwa kuba akorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara igihugu cy'u Burundi nacyo cyakoze icyitwa diploma militaire ikomeye cyane kikimara kumva yuko izi ngabo za AFC M23 zinjiye mu gace ka Kamanyola. General Evariste Ndayishimiye utwaye ubutegetsi bw'u Burundi akimara kumva iri jambo yahise yohereza bateyo zigera kuri 2 ahazwi nka Uvira ndetse n'ibikoresho bikomeye, ibikoresho biremereye, aho General Evariste Ndayishimiye hari bateyo 2 zatojwe neza mu gihugu cy'u Burundi ziteguye guhangana n'ibitero karundura ibitero simusiga AFC M23 ifatanyije na Red Tabara baba bagabye ku mujyi wa Uvira. Ngaye nguko rero ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa muri Sud Kivu, aho bikomeje kugaragaza ko urugamba rugiye kuba injyana muntu muri Sud Kivu. Reka tunyaruke cyane ku yandi makuru akomeye cyane. Uwitwa Joseph Kabanga Kabila yakoreshejwe nk'iturufu ikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Kugeza magingo aya AFC M23 ifite uburenganzira bukomeye cyane bwo kuba yahangana n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. AFC M23 abasirikare biswe cyane igisirikare cy'u Rwanda ndetse Uganda n'igisirikare cya Kenya, magingo aya nuko hakoreshejwe agakingirizo Joseph Kabanga Kabila w'umukongomani ari kwemezwa ko iki gisirikare cya AFC M23 atari abanyarwanda cyangwa abagande cyangwa Kenya, ahubwo kigiye kwitwa igisirikare cya RDC. Ubu igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse na Kenya bafite uburenganzira bukomeye cyane bwo kuba bakwitakana ndetse bakarwanya n'ubutegetsi bw'inyeshyamba za M23 kandi nibigire icyo bitanga. AFC M23 magingo aya iyobowe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila ifite uburenganzira bwo gukorera mu burasirazuba bwa RDC kandi bweruye. Ubu ngubu n'ubutegetsi bubiri bugiye guhangana muri RDC, ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndetse n'ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila bufite igisirikare gikomeye cyane cy'inyeshyamba za M23. Uwahoze ayoboye iki gisirikare cy'inyeshyamba za M23 Sultani Makenga General nuko atari kugaragara mu mbwirwaruhame ndetse no mu bikorwa iki gisirikare cya AFC M23 gikomeje gukora mu burasirazuba bwa RDC. Ibi birafatwa nk'umuteguro ukomeye cyane wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo General Sultani Makenga, Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na Kanyuka Lawrence, bamwe mu bafatanyabikorwa bagaragaye bihuriro Alliance Favre de Congo M23, bafite ibihano by'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihano byiswe iby'agakingirizo. Ati ese kubera iki Joseph Kabanga Kabila wagaragaye ashyigikiye ndetse akorana n'inyeshyamba za M23 ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigize ibikora? Uyu wari umuteguro ukomeye cyane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari kugira ngo igisirikare cya AFC M23 cyahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusinya amasezerano akomeye na Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi y'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa RDC kugira ngo iki gisirikare gihabwe agaciro mu burasirazuba bwa RDC. Ubu Joseph Kabanga Kabila afite uburenganzira bwo gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igihugu cy'u Burundi cyakura ubutegetsi bwacyo muri Uvira ndetse kigakura n'ingabo zacyo muri Uvira, kuko ubu magingo igisirikare cya M23 gikorera mu burasirazuba bwa RDC ntabwo kiribuze kwitwa icy'u Rwanda cyangwa icya Uganda cyangwa icya Kenya kandi gihagarariwe
n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila umukongomani wuzuye. Ubu igisirikare cya M23 M23 Alliance Favre de Congo kiritwa igisirikare cy'abakongomani kitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Inama ikomeye cyane yabereye mu gihugu cya Uganda yahuje abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye bya East Africa. Ruhande rw'u Rwanda hitabiriye witwa Lieutenant General James Kabarebe, mu gihe ku ruhande rwa RDC hitabiriye uzwi nk'intare y'ingore Therese Kayikwamba. Ku bindi bihugu bigiye bitandukanye nk'u Burundi hitabiriye General Evariste Ndayishimiye utwaye ubutegetsi bw'u Burundi, mu gihe iyi nama bivugwa yuko yari yarateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibihugu nk'u Rwanda, Uganda ndetse n'igihugu nka Kenya byamaganire kure inyeshyamba za M23, mu gihe inyeshyamba za M23 zari zimaze kubona umutware ugomba kuzigeza ku ntsinzi Joseph Kabanga Kabila. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, aho bitangazwa ko igihugu nk'Uburusi, Ubushinwa, South Africa ndetse Tanzania bifite kuba bigiye gushyigikira igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC. Ariko nyamara iyi ntambara yarateguwe mu burasirazuba bwa RDC, kandi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari izi neza ko Joseph Kabanga Kabila avuye ku butegetsi muri 2019 ariwe ugomba gushyira umukono ku ntambara y'uburasirazuba bwa RDC. Birashoboka cyane ko Joseph Kabanga Kabila yazaba perezida mu gihe kizaza, kandi birashoboka cyane ko icyahoze ari igisirikare cy'inyeshyamba AFC M23 gishobora kuzaba nk'igisirikare cyemewe tavuga rumwe n'ubutegetsi buriho isaha n'isaha. Nguko rero ni inkuru n'ibiganiro twagiye tubategurira kugira ngo murushe kugenda musobanukirwa. Ndeka mbasabe kuzamura ama-subscribe yanyu, ndeka mbasabe gusharinga, commentinga kugira dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media Group Plus. Mukomeze kugubwa neza, isabato nziza kuri mwese b'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, ndetse mbifurize weekend nziza, weekend yo mugisha.